زندانێکی شیریە پێ دیامەڕامای ودر جه گازنده و گلین ولاتین آسایی و ماموستا و موچه خورا لی قضایا آکره هنرمند و هنر داست گازنداج و قیرانت کن کو بوی ریگر همبر جوانتر دیتنا کارین واناو خدانین هنری پویتدانا حکومت جی بوانا ده آستکی نباش داد بیننو دخوازن گرنگی که زیدتر جه هنرمندین آکره بداین وەکو دراما وەکو سینەما وەکو هوەر نەدە ئاستێ پێتیوی دایە ژبەر و ئەف قەیرانên darayî vê gavel ser herêmê da borîn bûne egerek ku çend asteng bibne rêgir ku ev hunere berefê lawaziyê ve biçîtin û pêngavê pêşveçûnê bixwe nebînin. هنر بشکی گرنگ جه کلتور و جیوار جواک کردی دا جه دگرید نخاسم لدم تنگاوی و شرین دجمنانو ایش و آزارین ملتی لیب نرینا هنرمندان کریزا دارایی و بریارا حکومت بقود کرنا داهات سنتر و تیپان هنر نواندیه آکری اوجه بویا کو هم بیزا هنر و هنرمند و روشنبیرا کری لی پشتی و داویه و او قیران دارایی کل رویل حریم کردستان کری و درباری هزا طاری پرست اوجی اکل اگرای کو آکری نها برف کزبونه که هنری چوه ات همی بارن هنری دا اوجیش صدم وی که کم بود دیار کری مثلا اگرن هاتنا داعش اوجی هسته کمالگه گشتی هسته خلکی هسته کی دیگه برام بر وی یکی هیا او سرباری و یکی کو او دهات الوان سنتر و تیپان هاتیه قد کرن اوجی اگر اگه گله که مازنه بزاو جهن هنر تعداد نشاندان لی آکره و هاد بیجن وەکو بزەوە ڕاوشەمبیری ئەم تشێن بێژین کێم تا زۆر کاریگەریا خو هەبووە vê قەیرانê lê bizava ڕاوشەمبیری وەکو خویا سەر ئاستە ڕێڤەبەریا ڕاوشەمبیری ئاکری و تەنانەت ڕێڤەبەریا گشتیا ڕاوشەمبیری و گشتی پارێزگاها دووکێ یەکەم سازی بووە ku زۆرترین چالاکی ئەنجام داینە و هەر vê helkeftê jî ji bar ڕێڤەبەریا گشتیا ڕاوشەمبیری هونەری هاتە خەڵاتkirin. آکره لی هر دورکی هنرمندک جه درکتیه وکه دوران نقبه دولا زباره و بنار چاین سورچانو زوزانین هرکیا و رزین آکریا هر دیسان خدانا چندین نوانه گوستران و هلبست به هاتین گوتن مینا رزی میریو سیپو گله و گله گونه گهدار زباری این آرتی لقضايا آکره